إليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. واجتماعات وَإِي کافران وَلِن نشی نازل دے پدے نبی باندے موجزہ چمگ غوارو دا طرف دا رب داوانا. تو آئے جواب کی یقیناً اللہ تعالیٰ بے لارکی چال جواری اور ہدایت کی اخفضان طرف تا حق چاہتا ہے حق طرف تا ورگردی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خلق دی انابت والا شیمان روڑی اوکلکی دائزون دا اللہ تعالیٰ بیاداش. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبر سے خاص پر ذکر دا اللہ تعالیٰ سراک لکی گزونا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. خلق شیمان راوڑ عملون کڑی نیک خیستہ حالت دے خیستہ زیر جدید پارا او خیستہ زیر دور دلو دے یا خوشحالی دی جدید پارا او خیستہ زیر دور دلو. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا. دغسی لگلی منت اے نبی کے امت کے یقیناً تیرشی مخید دے امت نڈیر امتنا دید پارم لگلے چھ بیان کی تفریبانے حق کتاب چھ وحی کڑے منتاتا وهم يكفرون بالرحمن. اور حال دارے داخل انکار کی رحمان ذاتنا. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تو آغا رحمان زمان رب دے نشتہ حقدار تبندگے سوا داغنا. خاص پاما نمازان سپار لے او خاص غطا ورگزے جلدی. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تشريد الاستريو كتاب چبوت للکی پاس رغونا یا پریکی پاس رزم کا یا خبر کے دیشی پسودا زمڑو سران دا قرآن بوے. بل للہ الامر جميعا. بلکہ خاص اللہ در اختیار دے ٹول. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا. آئین پوئی گیا خلق چی مان راوڑے اللہ غوختے نخام خواہ ہدایت بکڑے اللہ ٹولو خلقتان. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وانی شدیدہ کافران رسی بدیتا بصواب دائے کفری عملون چدیے کئی سخت عذاب دنیا یا برائشی نزدی ددید ملکتا تردی پوری شرابشی وعدد اللہ. ان اللہ لا يخلف المیعاد. یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی دوعد اقبلنا.